Aduh, Adit, Bang Sopo, Kak Rus, Mail, dan Upin jadi zombie teman-teman. Ayo bantu kakak memberikan makanannya agar Adit dan teman-temannya sembuh. Oke. Wah, si Adit makan pizza langsung sembuh teman-teman. Sehat kembali si Adit. Lanjut untuk Bang Sopo teman-teman. Nyom 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 nyom. Waduh, kocak sekali Bang Sopo makan spaghetti kok bisa jadi Bang Saleh teman-teman. Kita coba lagi teman-teman. Ya, ini baru Bang Sopo. Wow, sudah sembuh Bang Sopo. Lanjut untuk Kak Rus teman-teman. Nyam 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 nyam. Ih, Kak Ros makan telur ceplok langsung sembuh teman-teman. Lanjut untuk si Mail teman-teman. Nyam 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 nyam. Ih, si Mail makan burger langsung sehat kembali teman-teman. Untuk si Upin teman-teman, ini makanan favoritnya si Upin teman-teman, ayam goreng. Wow, sudah sehat semua teman-teman. Kakak pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.